Shalbrum Tipramothani Bana Jagoti Chobani Kwplai Angkorjak Bubagrani Shankragrok Obohagino Bodol Borok Angkolajak Tabuk 42 Amarpuro Constituency Amsayobo Tipramothani Shankragrok Asalo 42 Amarpuro Constituency Bay Khobjak Puang Barite Shaljibai Actually ADC Village Amsayo Bubagrani Koktirika Noknogo Thagai Koktomor Shemanka Lokura Bubagrana Logrimoni Logi Noknogo Thagai Awemong Kwplai Baksa Nukuni Borok Juda Bodol Yakari Tipramothani Banabo Romka Kwplai Buskango Tipramothani Krosha Adongshaka Tabusuk Zura 42 Amarpuro Amsayo Khoroksa Tiprasano Washafano Batai Jayako Fiaba Bobas Buskani Jongmaribo Bubagrani Greta Tipralan Chobani Pishingti Tiprasa Emily Kwplai Nikok Shaka Bubagrani Bubagara ayo lothung Bubagara ayo lothung Rally go to tumbai logiri fight Beta tipalen maro nai Ay ke chuba chole nai Ay ke chuba chole nai Tiprasa ayo lothung Tiprasa ayo lothung Dini matai no maro nai Dini matai no maro nai Ay ke chuba chole nai Ganti Bagus Hambai joto tini Tipramothani warriors no tini chung faisok pai gaoro door to door camping haibai pore tini res nalekha tini chairman ni nogo ke chung tini duita panchayat duita ADC village cover khaiga Pongbari ADC village ngete uttor actually ADC village abo ngke 42 Amarpuro assembly constituency ni under Klayu ke chung tini nukha tini door to door campaign ni through tini supporters kabangma chungno lamsokmani chajangnai ningjangnai robaki chungno kabangma jaga lamsokha kaboni bising ofano je te alka party khlai tongne rok chungno khabai khubeki lamsokha ke koyekta jaga chungno joining bo khaika iko 4-5টা পরিবার chungno joining khaika chini door to door campaign ni through ambage chini onek bele successful kena chini campaigning kha and 42 Amarpuro assembly constituency wo chini Tiprasa ni tabuk jora kuno candidate bori jayako ba kuno MLA yako apon Tipramothani through first time Wngnai and chung asa khayu of 42 Amarpuro assembly constituency wo chung katal Tipramothani khoroksa MLA buskango chung chini greater Tipralani chobani bisingti mannai ne tangke chung chini public ni je response nugi tomani bale kaham kena response mani tomo ke or bisingo chung especially o charta panchayat Uttor Actually ADC village, Pongbari ADC village, Jotonbari, Getai Lebasora, o charta ngke Korbuk block ni under Klayu, happen assembly ngke Amarpuro Klayu. Haini bagi tini o jagawa Amarpuro te tini Korbuk ni te promotha te YTF ni leaders of Paisok Paika, ke tini o jaga tongo tini te promotha Korbuk block committee ni president tini Ombachandra Utchoy. Vice President chini Wngnai Nogendro Utchoy ngite Wngnai Khelarai Riang ngite faisok pegaro Korbuk subjonal chairman Chirakumar Utchoy ke chini te khoroksa se aro Korbuk block committee ni secretary Wngnai Probas Riang ke khobui jotona chini YTF ni leaders ke Pongbari ni chairman o jaga tongo ke jotona warriors pal kai tini successful door to door rally te campaign khaleka ke chung asa khayu
42 Amarpuro Assembly wo jesi kabano chini Bubagrani bumung no chung kuchuk khlainai chini Tiprasa te chini Tipramathani khansani fanni bisingti chini Greater Tipralani choba buskango au thangai karaknai ke chung painai ni chung asau belekana hambai Bubagra ayurloktu Tipramotha ayurloktu